Adeng, Bapak sing idang nutuk pejalan wayan. Tuh dole Bapak moyo toh, kutang ji diwang. Sing idang ngepung. Menjaten wayan ke hijau ya nih Ben. Angsak pilih Bapak. Iya Bapak nu ingat nu hidup Bapak nih. Bopitong dino jani. Bopitong dino. Ke hijau. Uleng tuni semangan cangitahin telagone. Adi senteke dua Semayo wayane ke Juno ngiring dua gong istri kita hidup ya nih. Apa? Benar katungkan. Agong putri. Loh. Wayan, aduh beli akan sajan yang ketunduk ngajak beli di Mendingin. Iya agong putri. Uli tuni wayan menjanji kone dini ngajak dua gong istri kengkeng kone tuh. Kene nyan beli keto masih wayan. Man. Iya napo kaden ane ngeranang. Ido dua gong istri sukan rahang. Hah? Cuma wenang seng sida ketunduk ngajak wayan. Dah ngai-ngai pas mareni kena itu dini. Aduh, tekau di dini beli dewa ratu sing idang matangi kaya kajane. Yeh. Sukan dua gong istri. Benar wayan. Beli. Man. Udah ngeleng wayan. Weh, dengeleng. Cungkat dah gong istri makin Menjadi dia dua gong istri. Ida di pekola mang dogen sing idang matangi sing eleng ngerenganggo. Sake walak kene na yan. Bibi sing idangnya nang maklo dini apa ngeranang. Bibi nang lain mengkap ngene. Mang ida keduluk ngajak wayan sing kitu beli. Kan kalian diam. Ini bangsa hati-hati kewayan cuma orang gitu oke. Nah begitu nanti yang hitung malu aja panah enak. Kayaknya mirip bila dini. Kalian bibi. Nah beli. kamu damu. Mukemit beneran mukemit. Kami malu ya. Dua gong istri senteke. Itu saya wayan patut nasi hijau. Pangengal nyidang kecunduk ngiring dagung istri. Uli duni bener mengastawa bang gelis kena gitu anak kiki. Ada cie bengong? Ingin. Ubadan ya gong istrinya. Dagang magam. Mabot dari balian. Idang yang ubadan. Apa ngonubad? Ados jadi maluna. Ados dah. Ngelah ya. Wih. Ayo kesan panah ini godok ke bisa menengubah dan apa ya kalango ada nih. Ini saja menah aku gitu. Dewek lantas nudut sama kamu kiput batis. Jabatan keliling kau najaan ramane. Imoyok ada mau kutang duri. Sidang duduk pejalan yo. Tinggal deh. Yeh. Tuh. Nih. Iya. Berak sing medayo. Apa nih? Tadi Bapak mirip nawang. Lama cangko. Lemis ane pesuleng awak cangek. Sing medaya Bapak. Dua kini saja si godok kemana nih. Kengkeng cara aneh ngatur. Kepuri tangkelnya kepuri. Bener godok kan. Sing ada nak nguku bener bubuan. Mengkengkenang. Ada imeme udah kamu. Ini biasa. Meme ngajak. Ale meme pak. Ale meme. Menggodokan. Meme nih. Di dia. Mana tuh? Kengken apa?
pas mai kamu ngelima ya sing ngoyong-ngoyong imo-oyong kade mukutang duri. Ya Loh, kengkening wayan. Weh, nako gaya nang meme jukon tua. kok boleh tuni yang Panak jangan lik yo takona yo. Ya. Agong iteri asungkane. Orang yo. Duagong istri sungkan. Wah, tuh. Duagong istri ne selesai aja cening itu Benar, lagu. nak ianya aja iyang me, ianya aja iyang, sing jijik aja iyang me. Duh, Dewa Ratu. Aduh, yang wih. Nih milu ngeling, milu. Ijoy, wang di tiangu. Nek, Tapi anak kekini ketagihannya pos tegak. Godogat. Pos selesai, duduk meme wayan. Dong gaya nang meme lak di bumi dah. Misi mundur kade gelam nada. Godogan. Dah benar, soma ngajak dia lemo, ngajak manusia apa gue nokan itu sang nata ratu. Mau mada-mada ada neto. aku bilang kan me, nak nyak aja tahu. Terus yang nak marah bungut sih orangnya. Aja wak godok paling dongkang alih nak marah cocok. Nyen percaya. Pasang ada buon si aneh kelan lah bosengnya kakene. Apa ben kalau menjangkut. Dia jangan apa-apa. Cai mulo seng metilah sang ibu dah di jelema. Bawang borin bapak. Ngawalak. Saja gitu. Papa ngundang bareng ngopak-ngopak cang. Nyet Yang saya muka. kena benar kalau masuk oma boren plek ngaleh lah. Empleadan, bocok yenang. Ye. Nawang ngoban pelagang bocok, ya saya nyampelagi dongkang aja. Ban sih, mataan sih namun penyantong tipak tegedean. Ya ne man nguyak jadi cangkam ide doang bisa dari tipat santok. Bos pada agian. Kene lah mena, tang sing canggen orang kita takono yo dua gong istri, kewalo dua gong istri nak sedang tungkale, kami dangu baden. Ye. Ben. Maaren age dari nabi, jani mabot dari balian. Aduh, begitu cang macuk ngucin nenek. Deket mana ke? Amat tewah mah itu. Benar. Sia bulan yang itu sia bulan. Cang seng dan melengang kata kok. Sayang, seng tawang sayang dah di jelemu. Jangan didi deket tuang. Meme nawang. Yen terang itu dipuri seng mungkin benak uang balian. Udang balian mirip sebuah rari dan bagong. Seng cai boko godong lah karnya garang. Nek, apa pelecang matulong nek? Apa pelecang matulong? Pada saya memang ngoret, ya nada nak nada tulongin. Datang hilang. Luweh saja kena wayane. Ningah munyin memene. Pitutur memene mencelap kena wayane. Saja nak yang tuas kena wayane lakar ngatur orang ayar yang ada dua gong istri. Dede malu meme metakon. Menapa serana apa lakar angon. Ada sekan mak bang meme. Meme ada mana jangan segala penyakit radang, segala penyakit berat hilang nyangge. Sakit radang, sakit ginjal, sakit stroke, onyang ada itu hilang. Ada udah lo. Ada. Kengken tepuk lo. Apa nih melengik kene ya? Lama jangan me. Lamas awak ceningnya. Benar me. Ya, Iya itu lagi itu ane pesu ulen poko dan Uli wawa yo ne. Punuh kaya ngono ne ubat. Ya, Buka beliang masih nawang, sing uno itu. nyak masuk akal nih. Oh. Yen ada nak tua gelem genit kadang ngale lengis halu. Lengis dikajak lion ngajak lelasan. Bener. Nyak lengis godogan sih gitu. Aja. Dah, sungkaro masuk akal nih. Tegarang malunya nawang gina. Kene ya. Aten jangan kemana, aten jangan. Weh, dah. Mimi sing
setuju cening ke kempuri. Oh. Parang ngejol cening kamu di pemedal mau kesiap daunnya. Oh, gitu. Yolas dong. Bang, meme akan ngatur kamu. Ini ya. Bang, meme kan kamu. Kawayan ajak bapak rumah malu. Oh, kalau tetap nasi cia di sanggahnya barang-barang. Kalau kene nyan, yen mulu saja wayan tresna tekene meme sayang tekene meme mararamo. Dole bang meme nya nang. Lo meme waspada nyan kengken meme di kuring nya. Yen keto cang rumah ngatos. Meme ajak anak na. Dos menang saya. Ya. Melang nah, melang. Ale kanggumi ini mirip. Dumadak hidup sang yang pramukawi. Sang kaneng ninyan. Menadi abjagate lakar ngemelah. Paling melah. Begeson lakar ngatur orang tamu kepun. Segar paman, kengkeng mengelah mendayu nih jadi. Sampun api antuk titian malih. Sampun penelas yukti bakti tur maning ayah titian. Mangda sido idana kagung kemah. Yen mondo subuh gelah. Serani ngersi bakti ring desang yang pramukawi. Nyako panglima ring itu. Yang udah dari setato benyul widine marakapen yang gelah paman. Sampun ngebawa skenten, aduh, sudah dikerau. Nah, waduh lu agong. Yang gue sedang antos. Yang muncul rasa penelah penuh nasi cantik. Rasa sing ada buin lengkara di sana. Atur orang gelah ring itu sang yang sing masih kesueca. Cian lantas anggon gelah sueca tekeni cening. Cian lantas anggon gelah ngemargiang ane mandan dharma ning megalo. Pinako tetung jaga. Sing anu tongos gelah Cuk tuaku. Yen gumanti dados pitu nasi tiang. Lawo nungwe koyan ayu. Ine yang cokodewo bepikayun sane becek. Nabi mawenan kade sapuniki. Yen pragat ideyana angin cokodewo pikayun. Masalah keluarga sani ketika depan kan sapunika. Dharma negara ini nenta memargi itu agung. Ine yang punika kayun. Cokodewo madeg nate kadi mangkin boyo ide anak kemawon sane man Cokodewo banyak duwene waduh duwene sami naler nyungkeme ngangan Cokodewo punapi antuk mangkin kadi atur belen di tiang mangne memang puniki ring sayang ring ide anak sayang ring banyak duwene punika kumati pastikan mangkin ring sejeron pikayun ratu mangde mejanten banyak ngaturang bakti itu aku. Yen kayun-kayunan beli atur pengabih makar sing ada beli. Saja doi dewa putih kapening. Do kadian beli tuno sayang tekeni cening. Saja. Sang mandeg aku. Senistana sidang warga ada madan panca sedikit darmaning. Abesek apang bisa dari contoh di bumi. Kaping ruo pengilang. Ngayom banyak yang bekerja.
Ane cian madan diungkur tongos. Sakti tanpa haji, maju tanpa bala. Gitu Sudarman itu sang natural. Iya nasapun ika deruntuh paucanan beli rengsik yang ditiang kemana antuk itu. Oh, beli dan sayang reng putran beli reng pianak ditiang. Beli jumbo kapan ipanya. Wih, inarang kayon-kayon ragan beli nih. Aku do beli madue putra. Kadang si nunggil cuma ceneng ageng mantan. Nih mangkin asapun iki beli madue kayon. Nge? Iya neng beli jumbo reng ipanya durasang. Bang yang ditiang. Nabi malih. Subuh mendasar pernikahan. Beli sing tuno sayang tekeni ceneng ayu. Iya neng yukti beli sayang. Nih mangkin bukti yang sayang beli ning putran beli ning pianak ditiang. Beli ke bana dening Sudarmo. Pengmecihna masih sayang beli teken pianak. Ingat tak? Beli sing bani lempas teken nyala dengan madan darmo. Wala sayang beli teken ceneng pirengan. Agung jeung ala pura ngeruntuh ang wacana pirengan. Durosang beli? Yen dia kapasida. Nyidang namane ni ceneng ayu. Nyencel. Yen yo wani kal pejatuh karma beli teken ceneng ayu. Tu cino sayang beli. Yen leh terpesemetonang beli. Kuap kuat. Duduk aku. Bro, titiang aratu. Mimi kita jo. Inggih titiang memen atu. Ben. Yang mememe nyaluk. Ben ngusak-ngusak kan ada jelema tekan. Kan ida memen tempatut tempung titiang memen itu. Agung lingsir gitu na Mimi ngeraos matur. Dan atu diagung lingsir. Ampura-purun rahat titiang tangkil di tepongan palungu cokor dewo ngewenten ang babaosan kirim kesuban aku. Tuani titiang pinakompanya dua kali tambaki dan ini palungu cokor dewo. Piragi titiang itu anak kali putra dua ini sungkan patut dan kemu bedingan. Ordo ke tepi sireng. Ini raup mereka ke tepi sireng ratu. Man ratu jone tanggal ke Sane mangken. Tuani titiang pinakompanya dua. Tumanti patut titiang aturang pangabakti ring ini cokor dewo. Ampuro yang purun puro sango titiang aturang tamu. Mimi udah di balean. Sarene jelema nog-nogan. Balian subuh sidi, kudiang balian subuh namanya di tanah kagok, sing konen madan kena. Berarti kan sing segar bener dong. Konen, Meni kan konen karwane. nah karwan dak tuh. Pedri. Biar Ini ujek Jani. yang beli dan diolas. Dejak saja coba berhenti kita. Nyampah-nyampah nugi. Keken bawa si Dodo Agung. Nyenjo. Jani tegareng iya jani Yang nama lu nyenyak. yang, nah. Kuliah iya atau orang baki si Do kena itu Nah, bagus. encan wau. Mana ya. Ditana ya meresidang, ledangan, pet prade nyen sueco ada sangyang diwasa. Haro ledang ayun jokor dewo. Apa nih ketunas? Dan ditiang dan lunas tapi. Mansa nggak ada ketunas apa ini di puri. Benyang dan wenten nyen keten. Betul. Yang beragat Saya tak ngansel. ada yang mulo Cek kagetnya. mau bates bebek, Mimi memunyi, Peling ngempeling. ide yana dumun kayunin ratu mangda digeles gitu. Kena. nak sing noban suwecan widine yen sakit. Kumanti patut pisan. Yen kene ulang asiti bakti ni do bedar. Ngiring sarang-sarang. Jo. Ingin. Ado ya cara atur ne menduko. Ado ya suwecan widi segar ni ceneng. Ida pengjone aeng-aeng teko masih sing kena ni ceneng. Patut pisan begini. Dumadang ide raja dewato duwe sueco mapico. Melarapan Mimi teko tangkil main ke puri, persidok enak. Kaman Inggih sampun ika. walau diolas do mekelo nah namane nah. Inge tuh Jak sampun. maplonco panak telah len Kan, supo iki di samping nikah, len iki ben nak- kencane no dini megenep Dan, dalam. Paman-paman gini malu Iya sampun ika titiang menak di dayana.